yako dadi ayemo wo kashre woni ya binding wona wiase nyina dwane kotoa ebeyi waye nyame aja ebebo udi nyame oba onyame sonso konkron woni ye hu afọ wa branyina eso wan kra ne ye fana simanu onyame onyame so mame kremai Oheneni Adazoa Osro manyina nyedi asasi manyina nyeko epunya yahuruye nasumre hine no reba oritutu tatai na hine dana betrisu oye juda mabusu kumudata oyo nyami tumfo okromotia yesani humopwe eni akwani amipwe 90.7 FM ewunte huna bibiara hintawe batakwa ajekon abobu nyameno no yedi senkutin yedi tenteben yedi odru jani sembukani menta senku netutru bentwara nebeyi waye yedi amponya me wusaye yedi amponya me wusanase ejana antibrebre Oheneni Adazoa kasi wine crown yefana simanu onyame ebe udia ebebo udinda onyame kejampone yoshira orintin prekwa wuti abunu ti akoko. You know what? Can you tell me a bit about God? I know He created the skies and the moon, but I want to know Him better. Please, Dad. Father, please. The dofono yade no wanko. No Mary ne Martha. Sansana Mary na Martha no ani Yesu Kristo anante. Ne wo hunu si otimi tie ni frafo. Otimi mebubu afo sore nante. Ne wo nim sedi onyame wotimi. Wosese wo kasa. Merofo oni Awurade anante ache. Hunu sedi e wotie. Na Yesu busa se ehena mode ne to. Oba no se sabre dia wabon. Na misi wo wusode anim no wo be so. Kristo samomi yanko ho. Du hono. Sia Mr. Lazarus. Sorry. Na wani Yesu Kristo anantio woni media watumi woni miso ye maburo hunu fo watumi ya niam nyina me dofo a woni Awurade anante ache ebra so se hunu se de wo yen ye die yi nyankopon waye danso a wadanso waye mememu nyina adwere mpem no mu asiedu waye empem so pani what is a boy dan kana ni mu so be ye boden wono ni yen nyankopon waye waboafo agefo kokodrufo otumi ade nyina ye mabrohufo wono no watete atente nhuro pamba takadidi huri treja tana yen die wadi eja ene mframa na ye na bofo nanso onye tia mframa be koma suma atitene ni so a wonye hwe nanso yen ye die wono na tumi nyina wane nsam hwese de wade nsuruma tietie wiem se de kuafo di je na ebubo ni kofie suo abusuafo yen ye die wani mwase wiem kodi ayituma ye nkata ho wono no di nyankonton aye na sentu di efri tetentrede wode anwea atopohye ye die Bible say ye da sha sasoro chini bossa de na ya entumi mpumfa so wai wura kamini meshawa berafoni Awurade anante ache ebraso se wo hunu se de wotie wo yi wokukodrufu ntia na gidu
na obusa se wo yafa na se wo yatamfo no wase mi gira wachi te se drum so safo hene sa wo bebe no ne ne nam yen ye die ono no wabo wura esum wakwaji wo wuo ni asamansafo ade agu ni metri eti e kaso ono ne ewufo mu abakan yen ye die why you want when you boa for kukodru for hoden for kan ho a wa kan ho a duro bi anka de maganin duka yaran saran daiki nya yen ye ye frano Trediam, Wayade Pong, the Pong Casama, a Cassia Pong, it's a Suku Cassia Chatu, Trediam Pong, the Cassia, watching no one ponda, Yan Yet, Wonia Troda, the Boshina, ye Anne Anne, why ye Frecha into me fetching. Said the animal draw TNT. Your friend could do. Your friend could do. You are one. Ebusia yen ye day. Where Dimasem in a mame. Why you are more day for? When you have Radian and Tiacho, me drop for a who said you were 1 or 2 million. Prepare to me, son, yammy, yeah. What you did, Church, Copem, that church, or you and Yammy. Yes, you bet me to put a pompony out to us soon and soon, and no broad dear, and to many celebrating. A people here, what is sour, and so I know more. One not you are your back up, one not to me didn't say cynical, it's a mirror, many mirror. I am that I am. Obianka be there. Was a many kind of cranning quite being quite Janon chain. I just want them to show and I know yet in a public show. Bible said I was in the one identical family and what you wrote to me, dear penny, dear fine. Young Tony Swabo. That's what I call sweaty. Coming in, one of my Tremwako. You come put to swag down and woman corner. Woman put to soon 10 times. And you know who could Yaka see. The Frebin walk for a walk, Kuntum Krum, or Kuchara Suro, and the Yakakam. That's when you have to show my way. Now, yet, yea, what a cabaret and soon of the Munkumaya and Tiasia. Nanim will be that you will be when Yamika see. And yea, so. Yea, me drop for a brabo besses. So be who said you when Yametsia. So be who said you any mood. Shabe Masido. Or ye Katachi. Or ye Kukodu. Make me hoton. Ah, what people knew your friend. Wabemo, Wabakasa, yeah, when the Brempire, if you mean with your house, what it's yet, you a brasso, several at the Casa, a child to service on the the Kenya who say, what could it Bra, baby, myself with so many some Wabeba. Monsieur, I'm one what you want say once summer won't. Now was the matter, dear dance. Now when you dear woman, rather will make no one until yeah, woman who say you and Yame. Kawama town for two. Naka one mugu pubunum. George first. And they will be woman who say you hey, Raka, Ewa Jumamu, Ewa Fidiano, Ewa Busiano, Pepia. Apostle General Trans and negative discrimination. George first. Apostle Pai Mai. The January so media Chirayanko. Odoma Kumanya and Popon Trade Apostle Democratia, Mobisia, Okatamu. Osaje Fonya and Popon Trade and Pocatatia, Mobisia, working as South Sudia by and Catachi Brasso.
for your so chira umma na show mani munyam e Jesus Christ name. Amen. 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 Apostle enyijimu yakase enyijimu ade na enyijimu bedasi bebre awrade nyankopon hira no wonton kwanem yakase enyijimu a ni tia wo me nipa a oya ade a wo hwe nipa bi anim enyijimu yetimi ebu obi anim tia epegya obi bra me ya adwen se minimo benten enyijimu because nti enyijimu de e wo kwan bibra e fa so enyijimu on so kan first Timothy chapter 5:21 Paul catch Timothy say me tufo ya wurade yankopon ne abofo anim se empentem emuaten na afi so enhwe nipa bi anim pati ase emani panyigimu ene yankopon mu don medi afra o nyame hia de na that means that time no na yetimi hunu se enipa bi yetimi hwe obi dressing ne pobre ne sikanti yamani debre ne hia ni bi mobrofo so ho a yemfa na nya hwe ndi damra de sa be koso bia no eye enyimu nti yimu de eda di kwan bibre so ebre ban ye beka so obi yi niamem medase ebre beka so obi yimu bi nie o kan First Samuel chapter 16 verse number 1 down awrade nyankopon ne sra Samuel si ni difo enna so ye mfonso na awrade soma ne se onko David fie Jesse fie nko sra ne bamba akon oye difo de but okoye na okohu Yonadab wo hwe de kontadua hwe de tenten gram ne de kontadua esi so no yes se mema wa hampa we de wo so wa kra cheso what you say nti wa mesenya mempo mo wa mesenya mempo o maso de kwasa na brother say somewhere kwatena se menyi no de na Samuel susu se enkanya me betimi de wo ma di hene no o mu nyina fa ni mu nyame se wonyi wo tebdia no de wudem wala ketwa no na brother ponte no the that time ni pem ni shuo no enka Samuel onye yimu what you say nti yimu ya ni mtiabuo we die wosika be somo no a benya mfaso afrim okay me ye ni se ya obenya bi atua meka but obenten di woni bi nti esanse woni bi enti no me mfa ne nyame ho hwete omu efri se saa ta wonu susu se nyankopon ka se Jacob no ne be di Esau no so nti wonu be choose Jacob ate Esau fi se nyame kan asa ne ye wo no nti hona ma amede gidie ko na so onim se nyankopon tumfo tumi ye de opɛ abribia nti ba ta bi tumi wo ne ma that's not separating ko da mu ebia na ketwa ne nya kumpa sansansate nya nanse nti bia na onu kunu no wosika ndubon se sabusu sa ma amene na asem tumi ba ne baba na oye panyini no bi kura na last born no to so be se nan eso ne ti enkran asem asifie wate but ono ti na fichire pa no onka kire because oni bi ote setwa otworo no ahwema ka me kire o ati asenti eya na awofo so timi separate because we die nye obi kura timi wo ba wose me ba we hu ofete we na wapono na so obi nim onyankopon hyehyem ebi ade wo pono no ono kwale be yi me ka say ebi anu obi kunu de ba ba wale no ana obi eyere e de ba ba wale ni kunu ono ne man ne sankola no ekwan ofa so a wo separate wo mu no eden ebi na si wo Jafta Judges chapter 11 yeah on se ma me ba oba wo ya fe na ye di Jafta ni obi ono papa esa no kurenti na ma na ware wo so ba go ma fe de ye di nani ama skani ba ya pan ma na tobo asase so ba bi ni pasafo okoptra pati ase nti ye woni pa bebre wo a sese sa na ekoso obi papa ne yira wawa no nti ni piesie ntimi ma ne papa fie ni yire mpere ono ne de mara ba ne kunu ba de wapono etimisi pati ase nti sa ne mani nyina akoso a na wo ye ba tampa na wo ye sa edabi no wo nya ba tampa papa nyankopo bibisa ye obi die ye na so die be ye etimisi e wa sori fie e na ye ba sori fie a etimisi ye ba sori fie a etimisi se okwa sori fie na okan James chapter 5 James chapter 2 1 to 3 4 5 no Brana James kasa no kan sa asem we se mon hwe ye ne ma mani pa ne mo hwe ne nyankopon tumfo do ani afra eso bi ba mo hia dem na so satale efe pati efe won de otumi kase a wo de ofata betena ni mu ha betena ye nche ha but ofofro ba ne se won de woni bia otumi kase o ha sha mo mpa kire ba bi ma ne ntena ekoso asore fie ene ye wa asore bebre wo ho a se wonni sika ye ni asore panyini e wo ho sa wonni sika ye mfo asore panyini da
This is kind of yadina. But I say, Obiso and Yankopon man in Dia, whatever boas or no. That's one is sikanti. Young family, a coffee of Raqua, Wosika, one Nina Mason Hunim Dia, near the Amano. Yan check a fast when Yan Sika. Sanam Quambers, Sanam Quambers, we can inquire, Yan Ed, a baboas or no, a nipper and so. The toss should be Obi-Wan and Yankopon, the Adumbia Dumua Safunumu, and Yamia friend, while you go choosing. As yet, make us one coach school in the treat. In one coach school, and I said, the woman, ABBA. But I say, a woman, one could be so many more. Oh, baby conference, and I'm going to. Why, a woman be anywhere, change Yankopon, Concrama, dear. Yame Fre, and I am Jumano, a dom, Yame de Mao, the amount, or so depend to me, be between the fish room. And then say, be I and a sa, Jokuta Dumpa, was so betting me up, was on Yamia Dumna Sampaka, a dear and chile. Yes, you won't call varsity into a new to me software so nemo. To be no so quite yapata. No, a bo, one so yasori. And no can woman sorry be bree. The Sunday man of my yenino, and yet Yanko Pon for visit the Trusunipa. Peter no man could was your own Sompa we are powerful. Now you won't want fish almost 20 years in an arm. I don't know, dear. Yaman woman Shakata Yanko Pound matter, yes. A junior or so far more Kumo Mrs. Jumadin or Ghana ha, a koji, and Suquakas, yes, and Mkoye. Yankopon and many at that time and an apostle and so Christo soon. And yes, you infanted to quite some and yes, for one coast school, one also near my but I say, and yes, you could moon answer, was Lufian son, a soon school answer. I don't know quite country who be there, and I won't professor 7 previous son. Only me answer. Because Toronto say Yansan 50 as any radishu. And to me, the moon say, Yansan do not to Yankopon shroom. What I say, and tia can't be. And yet, a woman she and a Yabijuma. Demo a Yankopon conquer the more Mahunim dear, some 32 verse 8 was a many walls maybe what you know Yankasama Tufo. And to be an old wild Guinemunim dear chain, Unyame. Or for the most and no door was a wine about Casa, Moses. I will catch him so I would door, was a rather what. What Tinano? So what must say, and tea and nest as a place in their cost was what the Bienai and the school moon. International schools. Say, obey the private car, papa, 4x4. Full condition will be a chelsea, a being freezer. The bunny team. And there were no rule on the security in the credit card be getting no. Security no boss one teacher in any paracola and will be a password general because be BP. What you say? But young be a mammy and a papa be any all by Pragiana, Muna, or by insurance and was said soon. And I'm running to the mammy about me pan. Oh, sir, I will. What has he? Now what's happened to be trim there? Pragia be super sabe trim there. Get away inside. I'll beat you, eh? What has he? But the only father born from what Charlie Penny. What Chark could I washing? Also, ni only scanty, and tis suppression this animal near Mano dear, Yimono, and yet getting free. Okay. I was your for a Mother's Day. A boy who in Abaso, sir. Until you meet, I am damn it was. Sweet mother, I never forget you for the suffer way you suffer for me. Sweet mother. Mama, me for Apostle say we wo last go Sunday or my moon suni muna fe and I Mother's Day we can be kakra fam. When do you dey cry yo stop stop make you no cry again no. My mother go bless me, oh she go lie me well for bed, oh she come out me clothes, say make do sleep, my pikin, oh sweet mother. Me mama akosia yin wa baby I will be ready for okransie ye. I will ba tampa, why yes samampa, my guardian angel. It's something when I go jump, oh sweet mother.
Yanshawe. O mine is when you move me bem. Medase a cosso. Ye mu cosso or my mo. A binitabalism. We ye a queer pimini. We ye Santini. We ye Wangerani. We ye Bassani. Sandy Manina started a cosso or my more. And more mine and more mine and conkin. The Saba political parties. Me MPP, me NDC, me CPP. E bia ne wonim die bi wo ho ana otumfo nyankopon de ma NDC ni nyaso ne wona tia ban se NPP ni be ma no kwan mu aye de abo o man no esan so onye ne mati ni party member nti obetimi apam no na okofo no ne de abeso bia wontumi nye ne yi nti saa ne ma ni nyina akoso e wo man mu a ese wo man e bisi wo 1 Corinthians chapter 3 4 to 8 Bible say e kodu Bible ne kolonto asafo empapa mu abam wesimi ya Apollo dia wesimi ya Paul dia wesimi ya Kefa dia ena o se Apollo ne hwan Paul ne hwan won nyina ya asomfo a monam onso agye obi ansa beka na katua se de Awurade Nyankopon asama no enti yete o man we mu MPP ne hwan NDC ne hwan CPP ne hwan won nyina ya asomfo so o pega na nkoso na afia de ne papa mu na so Ecclesiastes chapter 4:12 say yankai hunu se praye sa wokabo mu a emu na emu yi ba ko de a obu epu enti o man bia an sen kabo mu ankoso o man ni mu a na ye political parties ya e mo man nkwa ni mu because we ya adwuma duru a wanwie ye tu no me ba me ntoa so me ye beka so na ye nti megai na aka wuram e sa tam bi o man sika kwa akiri nti papa mu de bo o man mu a e mo man nkonkan na mo man no esei efisi obia ne akyede Nyankopɔn tumfo e de akye no wati ase nim de ente NPP nkwa tim na ente NDC nkwa to obia wo ne nyansa nyamde man no ade na wo ye na adwuma na me ba me se bia me party member wo de me mfa wo nhya wo na me be yiwe na me na hye wo e ba se wo man bia no woni ho so woni me de nti papa mu de o kan wo man mu sa na te etwe wo man no esika sem ko na chi Edase so ba na boy na be ma e ma na me o ye be my friend Prince Neko Banga the band out down the friend Walker feeling jazz boy at 1976 ne enwo no who am say 1999 we know 47 years Nigeria ni Ufri Calabar she go say my begin waiting you dey cry yo akwase mu ne say no ne nyoma bibi mem atimi agina mu achepa ne nyina yeda so Mother's Day dia na wokafa dai dia me kafa dai hu nyina ne se ebi obebi sase enabia na ye mano happy Mother's Day na ansa ne ye no kore na so nya no kore ye ka enna pa wode nimdie nyansa ye ne matete wo nyamsuru kwan so o ma ne mafa wo hu wonfa sika enkoto enkum ponene mfa kali ayituma akase na ne ba school fees nka because nti say nipa no onso ye batan papa a doctor for ebi de say akyerɛkyerɛ for ebi de say wadwuma mo ye ni nyina mo tete nkorofo ti mo nyina mo ye enapa Awurade Nyankopɔn tum nkwam wo hyiram pa on say o kan Proverbs chapter 31 ye fru amansa Lemuel ne kasa ne nade kyerɛkyerɛ no na kwa wose me bɔ ba enfo ahode mama enfo ahode nse de se ahemfo ense oditu so benom sade na wanfo ma ne kumfo ankoto amanim ne nyina ya futu an wode ma ne ba Solomon odi akonwa enti se enapa otufo pa enye napa osum no bakoto mpona twem bebre wo saadwen no akora no koba na obebo no bosia ne ma me fo bebre woni agata ne fre wasifie ma no ma meti wo sole ya pie wati ase sa nipa wuta ya sa leta o mayamba batapa kire nkora no kwampa wo fa so nyina wanfiri hu wati ase entare boni ya de tete nkoda ya ntia ne ba Bible say jimsem bataba frakma fatene abatene no wontene nti batan wo nya adaje tete ne mayiye na sade hia no wonim de no man nkora hye na se no drom de obuo ma obia oya batan papa nti ya chia awofo nyina ene se bi besere pa bi besankwai ebi so besum ni nyina gina kwan afa so tete wo ma e ma ombeye e mapa nti ye ma enapafo nyina wa adaje ma wo ma ho ye mo mu happy Mother's Day Awurade nhyira wo mpa no wonto nkwa na wonye won kase mpagya wo ni titiriw ene Oheneni nyama Korancha Adazoa papa bi sanse Awurade nam wo so ama ebi a na tishum mu yame afa so yi wo na pie yame afa wo so me binum sako wana no wana na nkadu ba bi a na o shun because of awo ho ne ade atete won
and then Yamenam what dumo de adumo so amanaka ubia nti ye kase wo so ye napa what tea and Awurade nhyira no wonkoso nya okase ye tum kwanam omo wunyinia me mo kombi fune pa no fa nhyɛ ododum Awurade nhyira bebre to aya de pa nya me nhyira ye manafo nyina so afikyia bibia na agya ya kyia to so na wa we show mame yo abawa so ne mame de nante comfort to o we should happy Mother's Day ye kwa wo mame so number ba ko ye free ho ana ne wa ma ba ko pene wa 0598994994 emra na fi ye hwenyi mu ehun komo na yedi wo ba ko sa ya topic na ye kan wasem no eno ho ko sa na ubebusa 0598994994 0502057003 na yenko yenim na manaf ina trinkwa ani yemame no 90.7 FM. Hello. Acha udi yentio. Is 0598994994 Hello. Yeah, hello. Acha yentio. Entonces son también. Hello. Yeah. Hello. Name Adazoa batam abafode. Eradi Adom. Se marati Mother's Edamas. One mame fonina weye wa unya bema SK Bolas na me enehene. E wa de nyina mu bedodu obuafe coffee cream. Na mo de sa topic we me agasa ibiasomo. Yo. Ebre mi sinsi me yira me no ete. Na me no e ko sa se imperial san empratwe. O papa ka se won prene wa prechna se imperial san. O pebe man nsam obi. O tui ada ware ne baba ya no ono so e se akora no. Ama oba no e ka che o papa se enye sikenchi ana o tiase. Ye wonya wi ase japade na no of le ka kwa e fa so ben e na wo so. E na me no ka se me tuni no ba na tra. Na shele ka wa. Na o me mun nan entafo ba ko. Me no ka se be o papa no e tuni ka che ne baba ne se. O mla me ho e na tsna e mlema. Anka awampre anabere oba no ampre amamne na ntra. Ere brother sanka wo ngunya me enimo nya pa. Yeda Siburas. Hello. Hello. Pacho yentio. Hello, mi pacho yentio. Ado jirampo anu. Hello. Pacho udi yentio. Hello, madam. Good afternoon. Yentio, why? Hello. 90.7 FM. Hello. Apostle, Bechi Awadofo, Afo Chirakwan, the Yafa kwanya yi achia enafo nyina mo bia happy Mother's Day. Mama ye yadoye ebra esemu ye betena ha nyame nhyira bebre no wanyam kase. Yafa kwanya yi achia sof mame Faustina Osai me ma wafinshia happy Mother's Day. Sof mame Akus me ma happy Mother's Day. Na me ma Mrs. Ruda me ma happy Mother's Day. Na me ma mame Grades Opon Ajekum Emau happy Mother's Day. Na ire do man mari. Mame Urefu yiridi. Hey. Ani ufri a unko bia happy Mother's Day. Na sof mame John Amwa. Emau nyina happy Mother's Day. Na sof mame ma uyini so happy Mother's Day. Faustina Osai Emau so happy Mother's Day. Awurade nhyira obi bia. And my better tema mata mamu nyina finshia pa awurade nhyira mu nyina no wontom nkwa na no wanyam kase no pejamu no wonhyam na nsimu yie amen wachira kwan bachiri kwa watachiman
Timber Market ɛhɔ na asafo yi wɔ Goy filling station actually pɛ ɛhɔ na ibutu yɛto yɛn safro kyina yɛn mpaebɔ kɛseɛ saa so na okuara bi ayɛ cancel yɛto yɛn safro sɛ ɔhaw bi da so abɛdie da so abra na awurade bɛfa yɛ so aboaw ama na siwie na wato nkwanam na wayɛ ɔkɛseɛ so because ɔnɛ yɛn tena wiase kwa sero bebree fa ho bɛhyɛ awurade adom ne mu na otumfo nyankopɔn bɔ nkwa ho ban wotena agya ho a obi bɛku ato atwene awurade nhyira wo na ɔnyɛ ɔkɛseɛ ma me akua baabo so me mo afinhyia pa ɛne Mother's Day awurade nhyira mo wɔnyɛ mo kɛseɛ tie betra tachima mo boa yɛn bɔ yɛ tido awurade nhyira ma adie nyɛ ɔhene yɛn bakora kye so awurade nhyira wo wɔnka mo nyinaa mo ɛne mo a motie yɛ nyinaa yɛ ma mo nyinaa afinhyia pa amen. Abusuafo ene Mother's Day ye man maami fo nyina happy Mother's Day mi de na me maami wawu ti maami a wo de me be ye ba no am so me do aye maami sa na ti maami fo nyina dos nyina nti e we show happy Mother's Day woman of faith for e me nyina me we shimo happy Mother's Day nkofo gusu abusa omo pese omo dwan ni woman of faith Odi oba midi ya mu a ja wo number ene wodin ye de be ma administrator obe ado ya start beginners class for na yin na yen kamum na yin so